Aduh, yang metakon Pak. Ya, Pak. Yang metakon nih Pak nih. Sira niko adan tiange. Ini digubung tekan-tekannya. Tenan maksud adan dagang dulange, sira niko adane Pak. Dan dulang siro kita kenang Pak Riki. Adan dulang sira nah. Pokoknya dulang eta tujuinnya kan Pak Google Oh dia uning. Riki dangin bentan dagang dulang. Mungkin niko nih Pak Riki. adangin di anu adong napi adane posisi atau ciri-ciri gantan pokok napi atau pokok napi Pokok kanang kucet bentan dagang dulang. Kota kayun. kurang untuk jaga Ini sing tawang tiang Pak pesin pilih ini. Anene digegang kan. Anene ada dangin Pak. ani menci Ini menci dangin Pak. Nah, kayak yang dulang nih menci, kayak yang ngai menci, kayak yang bangkong nih menci dangin Pak. Ken bapak nih yang matakan benar-benar bapak jeng tujuan ani tidong dagang bangkong menci megenap tujuan bapak cek bapak ikhlas yang tujuan Bapak adi ngekan pesan tiang Pak. kalau bapak mau protokol kesehatan Pak Enak cenek kali bangkong menci. Cai Suben neket di umah bangkung meenci. kan masih gini tujuan masa dong kan benar nih kan tapi keteng aku dagang dulang nih coba ke telepon ya nih nyako ya aktif dagang dulang teleponnya nah cek na macurian telepon nih nan cek kapo nan saya cek anak telepon penting uling tuni paling nak kurang dagang dulang malah nyeradok telepon apa lu haji telepon aduh bingung kan kene mau ngajak panak kalau halo ini dagang saham dagang dulang dong ngetok kan ngukul sing tadi oh nge nah ijo ketemuan di kanan kuci teh di padang kuci teh oh nah pas ya tujuannya kan anak itu nah hijau yang makalausan dagang dulang ini buat uang jangan toh ini ternyata dagang dulang tetap yang metakon gak dagang dulang dia dagang dulang nih. oh pas nih dagang dulang cek ternyata dagang dulang sing peleh bonak kayak ngorang Tapi nih kah? dan dia bukan beli dulang gak dah dibayar dah dibangkes Bangkes demen nih senyak bangkes. maksudnya kayaknya dengan maksudnya gak dadi Bapak kan ngudiang nih kah? yang kalau beli dulang Oh niki. Keradap dulangnya, Nes. Niki dulangnya. aji kuda nih weh luang dulangnya nih gak Iya niki ampun kadal tiang. aji kuda nih anu gak aji kuda nih gak Niki 500.000. dan maksudnya gak aji kuda Tiang kan madol, tiang niki nih madol. oh sing juga ane madap Oh niki nih madol dulang 500.000. oh dulangnya ane madap oh kadang gak ane madap kayaknya coba lo kan Aduh. Aduh Riki nih kok pamelang, so panang nang ngede niku. ya emak anu secara repot bas kendungan wih boden dulangnya cara boden geke wih jak pas nenan aji kuda harganya gak 500.000. saya maksudnya gak aji kuda harganya Tiang, yang kan madol, tiang niki 500.000. iya dia anak sujatanya sing jual beli dulang sing gak Mana beli dagang nih Oh dagangan atau madol itu. mentuni bu positif di HP nih karmadap sing juga ane nerima HP marah nerima telepon Pidahan kok dah mana telepon kan mana telepon. oh berarti Nah punang bisa kisahnya dong tiangnya masih kuman ya nah. gisi dogan sing Mas tapi. gisi dogan sing elem tiang kalau dulong atuh elem sing man meli nih gak elem warisan leluhur aduh duka rajinnya nah gak Anak niki anak wenda nak rumah dulang yang tiang napi kadol nak niki gan membesek oh berarti ngajain COD ya. ane telepon tiang nyen gitu ah gak sing jene nomor GE kosong nih lo di mana 081916234568 kan ini nomor GE kan Nomor anak nih kan salah sambung nih. dah dong lana padahal yang ngaji potongan bos seksi kadang tadi beli mana Weh niang ganggu no kene. Anak angkat na ramai kena deh. Ya iya nak beli no. Mak angkat na Iya nak beli no Pak, adik kan benar di jalan siapa?
Adi yang papa ni kau nak ada. Rayu ni. Tilang alu bulingsir, tilang alu bulingsir. Ternyata bulingsir aneh takut yang itu malu di jalan oh ini cucu ibu nih. Man bapak ugas ni kau dah. Nak kan beli dulang. Makan cucun siang ni rayu nak kan juang. Maksud tiang anak orang kalau beli dulang kalau anak lungan dagangnya kebeli tiang gitu karena maksudnya Dagangnya nak kemana? Kan ada ni kau. Anak kan ada siang ni kau cucun siang ni nak awal besar. bulingsir tiang anak sajaan beli dagang dulangnya sing dulangnya tiang Dagangnya nak kemana? sing tawang tiang menana diapena nak bosakan-sakan tiang Kamu bapak nak kan beli dulang. men kenang men bu tiang nak dot ken dagang nih Kan. Wenda Anak kan napi ni mandang. kiri dulu daun matakan. Bien bapak rauh adi adi ngunyang adi Niki ada tiang Pak. Kemudian dijual, niki nak ngadep dulang, kan udah dagangnya dari dulang Pak. Dan bangkong menci wenta ditebang. Do bangun ngerayu pakai adine, do bangun ngerayu Oke, adine. kalau bapak ini, jadi masalah orang ini nih jak ampuro pak tiang ini bapak makin beli dulang dokena jadi bapak adin tiang rayu bapak nih. Jam yang masalah dokena bapak ini. Masalah dokena. Puro semeton video sana wau wanta hiburan kayak mantan nentan wentan maksud menyinggung napi nge hampuro peng banget ya neneng iwang yang videonya wau hampuro peng banget wah kuang lancar dia ngomong hampuro ring videonya wau elingang dukung channel tiang pican merto like comment share dan subscribe nge dagang dulang niki wanta hiburan kayak mantan hampuro yang wentan iwang dan wentan menyinggung napi-napi nge om santi om rahajang rahino nyepi Beli dulang di hotel. aduh lanjurin beli dulang cepat beli dagangnya cepat bisa barang-barang lainan lah neo aduh pedalamnya aduh pedalamnya dulu nang sabar lengis motor telah dulang sing beli dagangnya sing tadi beli dia punya kayak gini mah beli dulang pangwang film gan pabalik bitung ayalang dulang kan dong di filmnya dosanya gede beli dulang gus sing tadi apalagi rainan nyepi cara jalan sing tadi kesugan sing tadi apalagi beli dulang aduh udah payah sing tadi